ariko uyu Nicolas de Jong ni umwongereza Ferwafa yazanye mu ikipe y'igihugu, ubona ko byagiye ubundi kuri BK Pro League. Iyi ni shampiyona y'u Rwanda, features cyangwa se uburyo amakipe azahura muri juni. Iyi niyo Mugabo Claude uyabaye na kapiteni w'ikipe ya APR. Habayeho kutumvikana, kudasinyishwa, ariko ikipe ya Elimrek yo mu gihugu cya Sudani yasinyishije niyo Mugabo Claude imikino 4 ishobora kuzakina mbere. Ubwo ni juni ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ndetse n'iya kane. Ndagushimira neza amatwi muri kano kanya, niba mwiza tuyo kugezaho amakuru y'imikino agezweho muri umugoroba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2026. Amakuru agezweho mu mikino tubera hano mu Rwanda, cyane tuyo kureba kuri features za BK Pro League shampiyona mu Rwanda zasohotse, twari tuzitegereje. Turaza kureba amakipe amwe n'amwe agiye atandukanye yagiye tubona kuri Sport, ikipe APR, amakipe bizakina yose turareba imuzi n'imuzingo. Turaza kwibanda cyane kuri niyo Mugabo Claude yabonye ikipe yindi atari APR yasinyiye. Iyo kipe ni iyihe? Turaza kuyicamo turebe iyo ariyo. Turaza gutunga itoroshi ahantu hamwe na hamwe agiye atandukanye, amakosa amwe n'amwe akorwa higizwe nkana nkaho bitabara kandi ari inshingano zabo. Turaza kureba imikino y'igifite igiye itandukanye yabaye, turara kuri APR, turara kuri Sport ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Ntabatinde rero, reka turebe no zaba ari zone ibanza cyangwa se izakurikiraho uburyo bizagenda bikurikirana. Iyi shampiyona izatangira ku itariki z'ukwezi kwa 9. Ahangaha hazaba ari ku munsi wo kuwa 5, aho ikipe ya Kiyovu Sport izahura n'ikipe ya Gorilla, hazaba ari ku isaha y'isa 9. Bukeye umunsi wa 6 tariki 5, ikipe ya Magaju izakina n'ikipe ya Etoile de l'Est, hazaba ku isaha y'isa 9. Uwo munsi n'ubundi ikipe ya Etincelle izahura n'ikipe ya Sunrise, naho hazaba ari saa 9 za hano mu Rwanda. Ku cyumweru hazaba itariki 6, hari indi mikino izaba ihari. Ikipe ya Marine izahura n'ikipe ya Kigali FC. Ni ikipe ubundi imbere yari AS Kigali, ariko ahindura izina yitwa Kigali FC. Bizahora ku isaha y'isa 9. Mukura izahura n'ikipe ya Gasogi United, hazaba ku isaha 9 kuri icyo cyumweru ku itariki 6. Umva ko turimo tureba features cyangwa se umunsi wa mbere uko amakipe azahura muri rusange. Hari ku wa mbere hazaba itariki 7. Ahangaha ikipe ya Police FC izahura n'ikipe ya Gicumbi, hazaba ku isaha y'isa 9. Twihuse, abenshi bakoza ngo Murera imeze bite. Ikipe ya Sport agomba kuzana ikipe ya Elimrek umunsi kuri june ya mbere. Noneho ikipe ya Bugesera ihuye n'ikipe ya Al Hilal, noneho ikipe ya APR ihuye na Musanze FC. Urumva ariyo uko june ya mbere nuko iteye, cyangwa se umunsi wa mbere. Ariko birashoboka ku makipe ari azakina Champions League na Confederation Cup, mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR, ikipe ya Elimrek, ikipe ya Al Hilal. Aya makipe ntago june ya mbere bazayikina kuko baza bari mu myiteguro, bari gukina muri Confederation Cup ndetse no muri Champions League Nyafurika. Abenshi batamo baribaza ngo reka turebe nibura imikino 4 ibanza ikipe ya Rayon Sport amakipe izakira cyangwa se amakipe azayakira. Reka dore ku ikipe ya Rayon Sport, tujye ku ikipe ya Rayon Sport imikino nibura 4 iri kugaragara kuri iyi features yasohotse. Ubundi ikipe ya mbere Rayon Sport kuzana ikipe ya Elimrek za kuri Kigali Play Stadium. Ikipe ya Rayon Sport izakira Rayon Sport yakire Mukura kuri Kigali Play Stadium.
Match ya gatatu Rayon Sports izakira Sunrise, naho ni kuri Kigali Play Stadium. Ikipe ya Gorilla izakira Rayon Sports, noneho Rayon Sports yakire Musanze. Umva ko amakipe yibuza ane Rayon Sports izahura nayo mu mikino ine ya mbere. Amakipe imikino itatu ikipe ya Rayon Sports igomba kuzayakira. Umva ko izayakira i Kigali, izabiri i Kigali. N'ubundi umva ko n'ubundi ikipe ya Gorilla n'ubundi ni Kigali kuri Play Stadium. Umva ko Rayon Sports izabiri hehe, izaba iri i Kigali n'ubundi. Bivuze iki? Abenshi ubundi iyi calendrier iyisohotse, amakipe menshi aba yifuza kumenya ngo se ni ryari tuzakira, kuko amakipe menshi bashaka kugira ngo yakire mbere iri iwabo kugira ngo ibone amafaranga. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ikipe ya Sport mu mikino ine, imikino itatu izayakira. Umva ni amahirwe ku ikipe ya Rayon Sport. Twavuze ko journée ya mbere ikipe ya Sport itazayikina kubera ko izaba irimo ikina muri Confederation Cup, konye ko mu ikipe ya Pater Sportif muri Cameroon, niho bizaba biri gukira. Ariko journée ya mbere imikino yayo igomba kwimurwa igashyirwa ku yindi tariki. Ku ikipe ya APR yo nayo reka turese n'aya makipe ikipe ya APR izahura nayo. Turaza gusanga ikipe ya APR umunsi wa mbere izahura n'ikipe ya Musanze kuri Kigali Play Stadium. Urumva ko APR izayakira. Umukino wa kabiri Bugesera izakira ikipe ya APR kuri Bugesera Stadium. Urumva ko APR izasohoka izajya hanze. Match ya gatatu APR izakira Marine, umwe izakira Kigali kuri Kigali Play Stadium. Match ya kane ikipe Al Hilal izakira ikipe ya APR ni kuri Kigali Play Stadium. Noneho ikipe ya Kigali FC yakira ikipe ya APR. Umva ko Kigali FC koze kare yahinduye izina, yitwa ubundi yitwaga AS Kigali, ariko ni Kigali FC. Umva ko mu mikino nibura itanu ikipe ya APR izakira, cyangwa se journée eshanu za mbere ikipe ya APR izakiramo mu z'imikino ibiri, indi itatu izayakirira hanze. Umva ko rero nibyo twaba tuvuze kuri shampiyona izatangira ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda, aho amakipe azagenda ahura yanze gukurikira kuri journée ya mbere uko bizaba bimeze. Ni features zatinze gusohoka bitewe n'uko namwe mu makosa nyine yasirwa kuba yakoze kugira ngo zagasohotse kare kugira ngo amakipe abanze yisuzume, abanze areba aho ahagaze, abanze bige ku makipe azakina mbere, biba byiza kurushaho. Uyu munsi ni kuwa kabiri, turashaka gutunga itoroshi ahantu hagiye hatandukanye. Ahangaha gutunga itoroshi ni uburyo turebamo ibintu bimwe abantu bagakoze ariko bakabyica bigize nkana. Reka duhere muri Super Coupe kuri Ferwafa yakoze amakosa. Ubundi busanzwe yahuzaga ikipe yatwaye shampiyona n'ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro, niyo bakinaga umukino umwe nyine, umwe bigahita birangira. Twarabonye mu Bwongereza Arsenal ikina na Manchester City, rwose bakina umukino umwe. Ariko hano rero impamvu twatunamo itoroshi, Ferwafa yakoze amakosa kuko yavuze ngo izakinwa n'amakipe ane, ubwo ni Rayon Sport, ni APR, ni Kiyovu Sport ndetse na Police. Kandi mu itegeko ryatowe ntabwo byari byemewe. Bivuze ko ibi ni ibintu biba bidakwiye ko babikora. Ubundi bakwiye kubanza bakahuza mbere, bakabijyaho inama kugira ngo barebe ko ibintu bigenda neza. Umva ko ikipe ya APR rero bikimara gusohoka, ikipe ya APR yarekaramye, yavuga ati muri budget twapanze ntabwo twapanze imikino irenze umwe, ntabwo twapanze gukina imikino myinshi, kuko tugomba tuzakina umukino umwe tuwa ikipe ya Rayon Sport. Tuzi ko APR yatwaye shampiyona, itwara n'igikombe cy'amahoro, ariko ikipe ya kabiri
ubwo niyo bikina, kuko ikipe ya Rayon Sports izasohoka muri Confederation Cup, APR igasohoka muri Champions League. Aha mpamvu ko ngo turatunga itoroshi. Muri iki gitondo niho havuga ko hagomba no kubaho ibiganiro hagati y'amakipe ukarane kuri icyo kintu. Urumva ko ntabwo biba bikwiye, ubundi bakwiye kuba ngo batangaje ibyo bintu bakabikoze mbere. Aha ngaha rero ni uko Ferwafa afashe umwanzuro yonyine itagishije inama ayo makipe yandi, haba Rayon Sports yaba APR, kuko bari kuzakina irushanwa, cyangwa bagatuma n'amakipe yandi akaza bakumvikanaho bakabiha umurongo ngenderwaho. Urumva ko aba kurekana ku ikipe ya APR bashobora ko hari n'amakipe yaba yarikaramye bitewe n'uko ari amakosa bakoze kandi bakwiye kuba bakurikiza uko itegeko rivuga. Urumva ko rero ni ikintu kitari cyiza, bigomba gukosorwa, kuko kugeza iyi saha ntabwo hari bwagaragare neza igihe iryo rushanwa rizakinirwa, kandi shampiyona igiye gutangira. Imikino mpuzamahanga igiye kuza, APR Rayon Sports igiye gusohoka, birashoboka ko bishobora no kwimurwa rikajyanwa mu kwezi kwa mbere, nabyo birashoboka. Reka utege rero amaso n'amatwi tuze kumva icyo biza kubyara mu nama yahuje aya makipe uko arane. Ikindi hano tuza gutunga itoroshi ni ku bafana. Aha ngaha habaye Sekafa mu minsi ishize, ariko hagaragaye ikintu kitari cyiza. Aha ni gushyamirana hagati y'abafana, aho muraza kubireba neza, tubigaragara tureba uburyo ki abafana, umufana wa Rayon Sports, APR bari gushyamirana benda kurwana. Ubona ko hagati harimo umupolisi ku ruhande n'umusirikare uri kubakiza. Ntabwo byari bikwiriye ko niba ari football tugomba kwishima tukanezerwa, nta kurwana, ntabwo biba bikwiye. Kuvuga ngo ikipe niba ikipe nyine gutsinda reka itsinde, ariko si wo gushyamirana ngo abafana barwane. Muri uru Rwanda tugezemo ntabwo biba bikwiye. Urabona ko ni umufana wa Rayon Sports uko muri kubireba, ndetse n'uw'Amavubi yambaye ijezi y'Amavubi bari gushyamirana ashaka gukubita umufana w'ikipe ya APR. Ntabwo biba bikwiye rero hano mu Rwanda muri football ko amakipe atsinda abafana ngo bajye kurwana. Ibyo ni ibintu ni umwanda, ntabwo ari ibintu bikwiye hano mu Rwanda muri shampiyona yacu ya hano mu Rwanda. Numva rero kwaba dutunze itoro cyangwa se kwaba tuvuze muri rusange bitari byiza, biri kugaragara nabi tugereranyije n'uburyo ki u Rwanda aho rugeze n'uburyo ki umupira wacu urimo utera imbere muri rusange. Tudatinze n'indi nkuru yindi iri kuvugwa mu mugoroba, aho idasubirwaho uyagomba n'ubundi kuzakina muri shampiyona y'u Rwanda izatangira mu kwezi kwa 9. Uyu niyo mugabo Claude yaguzwe ibihumbi 50 by'idolari. 50 by'idolari umva n'amafaranga menshi cyane. Uyu mukinnyi azajya ahembwa 2500 by'idolari umushahara we. Umva ko niyo mugabo Claude uyu nguyu tugiye kujya tumwe muri shampiyona y'u Rwanda nka myugariro mwiza kandi ufite discipline, ufite karite z'umukinnyi mwiza, ugaragaza uburyo ki ahagarara mu kibuga nk'umukinnyi rwose mukuru kandi ufite experience agiye itandukanye. Yarabaye n'agapiteni w'ikipe ya APR, batwaye ibikombe bigiye bitandukanye. Umva ko ikipe ya Elimrek ni ikipe ibonye umukinnyi mwiza kandi ukomeye. Umva ko rero niyo mugabo Claude tugiye kunyura tubone muri shampiyona y'u Rwanda, kandi umva ko amakipe menshi agomba kumwitega kuko ni umukinnyi ukomeye cyane. Tudatinze reka dukomeze muri basket twamaze kumenya amakipe yageze finale, haba ari mu bagore ndetse no mu bagabo. Mu bagore ikipe ya REG igomba kuzana ikipe ya The Hopes
uyu ni umukino uzaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani, ubwo ni kuwa kane, aho bagomba kuzakina uyu mukino. Mu bagabo ho ntabwo birinda mu matariki, ho ni uyu munsi muri itariki 18 z'ukwezi kwa munani. Ikipe ya Patriot igomba kuzanya ikipe ya APR. Umva ko ni finale twabonye nziza, twabonye batsinda cyane muri basket. Ni umukino uryoshye cyane, ni umukino ugaragaramo ishyaka ryinshi rigiye ritandukanye. Urumva ko rero bafana mugomba kujya kureba uyu munsi ikipe ya APR, ikipe ya Patriot, ndetse no kuwa kane mu bategarugori aho ikipe ya REG izanye ikipe ya The Hopes. Urumva ko ni ibintu byiza, ni imikino iryoshye. Bafana mwihute mujye kureba uburyo ki ibintu yifashe hano muri basket. Twihuse reka turebe muri hari imikino ya gishuti yabaye muri weekend twagiye tuyigarukaho cyane, ariko nashaka ko tugaruka ku mukino wabaye ku munsi w'ejo wahuje ikipe ya APR n'ikipe ya Elimrek. Iyi ni ikipe ikina muri shampiyona y'u Rwanda, aho umukino warangiye ikipe ya APR itsinze ibitego 3 ikipe ya Elimrek, ikubise cyane, iyisuzuguye mu buryo bugaragara. Ni ikipe ya APR yaje yahinduye uburyo bwo gukina, kuko turebye nko kuva mu izamu Sirwane tukagera kuri Togwi imbere, ni ikipe baje mu ikipe ya mbere, bagaragaje urwego rwiza, batera umupira kuko nk'ibitego 3 byiza cyane. Icyambere cyatwe na Amani Michel, ni igitego cya mbere yatsinze, icya kabiri Byingiro Jean Gilbert atsinze icya kabiri, ndetse icya gatatu cyatwe n'uwita Uwiyaremye Fidari. Umva ko ni ibitego 3 byaje byihuse, kandi ikipe ya APR yatsinze kumvika. Twavuga ko ikipe ya Elimrek mu makipe yakinnye imikino ya gishuti muri no pre-season ntabwo twavuga ko yitwaye neza pe, oya. Ariko abafana ba APR bongeye kwishimira ikipe yabo, bongeye kugarura akanyamuneza, bongeye kugaruka muri mudu, bumva ko ikipe ya APR ifite umurindi, kandi ari ya kipe bamenyereye itwara ibikombe. Umva ko rero ibitego 3 ikipe ya APR yatsinze Elimrek mu mukino wa gishuti wabaye ku mugoroba wo ku munsi washize wo kuwa mbere. Ikindi cyo kuvuga muri APR, bazanye umutoza ushinzwe kongera abakinnyi imbaraga, cyangwa se umutoza wa fitness ikipe ya APR. Uyu nguyu yitwa Fuzil Mohamed. Uyu nguyu ni umugabo yaje kugira ngo ajye afasha abakinnyi APR kubongerera imbaraga, cyangwa se umutoza wa fitness. Muraza kwibona ko hari kuri screen uburyo ki bamwakiriye, bamwigishije kubyina ibyino nyarwanda, uburyo ki yabyinaga yahise anayimenya rwose, ukabona ko bakunyisha ibyino nyarwanda, uburyo ki barimo bamwigisha uburyo ki babyina. Urumva ko rero bamuha ikaze, abayobozi bamwishimiye, abafana bamwishimiye. Twizere yuko ikipe ya APR igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo byongere imbaraga kandi bigende neza cyane. Tudatinze reka turebe muri Etoile de l'Est. Ni ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere igiye gukina shampiyona y'u Rwanda. Ahangaha hari ibintu biri kuvugwamo bigiye bitandukanye. Uyu munyezamu Gadi muhawe nayo, uyu nguyu bundi yari yarereka mu ikipe ya Marine, ariko baza kuba batamusinyishije, hakwerekana umukino ko bataramusinyisha, ariko
yamaze kuba yavuye mu ikipe ya Marine ajya mu ikipe ya Etoile de l'Est, niho ari kubarizwa. Ntabwo akiri umukinnyi wa Marine nk'uko abenshi ko yabonye mu bitangazamakuru bari babitangaje ko yasinyiye Marine. Ubu Gad Muhayimana ni umunyezamu w'ikipe ya Etoile de l'Est. Ikindi muri Etoile de l'Est ni umugabo bita Nizigiyimana Karim Mackenzie, uyu yabaye team manager w'ikipe ya Kiyovu Sport. Baramusinyishije uyu Mackenzie iminsi 2, yabaye team manager w'ikipe ya Kiyovu Sport iminsi 2 gusa. Urumva ko rero yamaze gutandukana ikipe ya Kiyovu Sport. Ubu ari mu biganiro ikipe ya Etoile de l'Est kugira ngo bamwongerere amasezerano, abashe kuba yakoze mu ikipe ya Etoile de l'Est kugira ngo bayizamure, bayongerere imbaraga kugira ngo nayo ibashe gushika mu cyiciro cya mbere ifite imbaraga kandi imeze neza cyane uko yarabikoreye ajya kuzamura. Ubu rero Nizigiyimana Karim Mackenzie ni team manager w'ikipe ya Etoile de l'Est, ntabwo ari mu ikipe ya Kiyovu nk'uko twari tubizi. N'ubundi reka turi none kuri Ferwafa. N'ubundi uyu nguyu Ferwafa yamaze kuzana umwongereza. Uyu nguyu ni umukozi ushinzwe guteza imbere impano z'umupira w'amaguru mu bakiri bato. Uyu ni umwongereza witwa Nicolas De Long. Uyu Nicolas De Long niwe Ferwafa yazanye ashinzwe kureba impano cyangwa gukuza cyangwa gufasha abana bafite impano ariko bakiri bato hano mu Rwanda. Niwe mu tekinisiye bazanye, niwe muntu ugomba kujya ureba impano cyane bisa nkaho bigenda bigura intege, ntago byari bifashe neza kugira ngo ajye, cyangwa se ni umukozi uzajya uzawushinzwe guteza imbere impano z'abana bakiri bato hano mu Rwanda. Uyu mugabo rero Nicolas De Long yaciye mu kipe agiye atandukanye. Yaciye mu ikipe ya Portsmouth, aca mu ikipe ya Bournemouth, aca mu ikipe ya Norwich City, aca mu ikipe ya Southampton, aca mu ikipe ya Alan FC. Ikindi uyu mugabo yatoje ikipe y'igihugu y'Ubuhinde. Urumva ko rero ni umugabo ufite ibigwi, ni umugabo w'umwongereza waciye mu makipe agiye atandukanye. Twizere yuko shampiyona yacu hano mu Rwanda ishobora kuzazamuka bitewe n'uburyo ki impano zagiye zishakwa cyane cyane mu ikipe y'igihugu, ndetse bakajya mu makipe agiye atandukanye mu Rwanda kugira ngo tubashe kuba twabona umusaruro ugiye utandukanye. Urumva rero ndagushimiye wowe warunteze amatwi muri kano kanya. Nayo makuru yarayivugwa mu mugoroba. Abashyashya mukora subscribe mukanda ukazogera, namwe abasanzwe turabashimiye aho turi kujya no kubera mwebwe. Ndabashimiye, tuze gusubira kuri video zo gukurikiraho. Ciao, dusubire kuri video zo gukurikiraho.